در بهاری خرم آبادی خجند، در کناری شهری عشق و نان و قند. نمایشنامه بلبل خوجند از روی اثر شاعری خلقی طالب کریم آذرخش روی صحنه تئاتر به نام خواجه کمال گذاشته شد. این صحنه به خاطر بزرگداشتی 700 سالگی شیخ کمال خوجندی بخشیده شد. سرکارگردان تئاتر دولتی مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی سهراب شیخف نمایشنامه را به صحنه گذاشت. در نمایشنامه بلبل خوجند پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان زلفیه دولت، شاعران و ادیبان و عالمان و زیایان کشور اشتراک نمودند. در صحنه چهره‌های نو از جمله سرایندگان نیز نقش آفرینی نمودند. نمایشنامه بلبل خوجند در ژانر درامای منظوم موسیقی ارائه شده است که بیشتر آن از روی آثار دلاشبی کمال خوجندی می باشد. چون سروی ما در هر چمن نیست، اگر باشد چونین نازک بدن نیست. در این نمایش ما якчанд ҳунармандони шинохтаро даъват намудем ва бо онҳо ҳамкорӣ намудем ва ман гумон мекунам ки ин намоишро бояд тамоми сокинони шаҳри хуҷанд, тамоми сокинони ҷумҳурии тоҷикистон бояд бинанд, зеро ки намоиш дар як жанри нав, дар як тарзи нав ки тамом асари намоиш то охир фақат суруду шеър аст ва зинда аст, бо садои зинда, бо мусиқии зинда ва бо як нигоҳи нави режиссура ин чиз ба саҳна гузошта шудааст. Дар ин намоиш устод Озарахш бисёртар худи ғазалҳои Камоли Хуҷандиро истифода бурданд. Яъне ки дар ин намоиш бо воситаи оҳанг, бо воситаи шеър бисёртар садо дод худи ғазалҳои Камоли Хуҷандӣ. Яъне он сюжете ки устод як навиштанд дар он ҷо асосан аз худи ғазалҳои шайх Камоли Хуҷандӣ гирифта шудааст ва занҷирбандии онро худи устод аллакай бо ҳамин равияи бо ғазалҳои худи Камоли Хуҷандӣ онро занҷирбанд карданд ки ин барои меҳмононе ки дар худи намоиш иштирок карданд бисёр писанд омад ва онҳо баҳои баланд доданд. نمایشنامه مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ریاست فرهنگی ولایت به صحنه گذاشته شده است. سهراب شیخف کارگردان نمایشنامه بلبل خوجند گفت که نقشه دارند آغاز ماه نوامبر نمایشنامه را منظور تماشابینان گردانند. ҳоло дар нақша ҳаст ки дар ҳафтаи театр, яъне 7 ноябр рӯзи театри тоҷик аст ва мо дар нақша дорем ки аз санаи 2 ноябр то 7 ҳамин намоишро пешкаши тамошобинон гардонем. Ва боз чихеле ки мо пештар як намоиши навро оғоз карда будем бо номи арӯси ҷойдорӣ, аз сабаби беморӣ, аз сабаби боз дигар нақшаҳои дигар ба мобайн даромаданаш машқи ин намоишнома боз монда шуд ва ман кӯшиш мекунем ки ин намоишро ҳам пешкаши тамошобин гардонем то санаҳои 20 ноябр ва баъд омодагӣ мебинем ба намоиши солинавӣ ки дар таътили зимистона кӯдакону наврасон биёянд ба театр ва аз намоишномаи солинавӣ, аз афсонаи солинавӣ як баҳраманд шаванд. وضعیت به عمل آمده پاندمی تا اندازه کار تمام مؤسسه و کارخانه ها را محدود ساخت، اما نقشه های بزرگ تئاتر در پیش است. امروز هنرمندان با رعایت قاعده های بهداشتی کار خود را به راه مانده‌اند. барои мо як зиёни асосии ин беморӣ ҳамон буд ки мо имсол бояд дар 4 фестивалҳои байналмилалӣ ки мо даъват шуда будем, 2 фестивал ба давлати Турсия, як фестивал дар Россия ва як фестивал дар Қазоқистон. мо бояд ба 4 фестивали байналмилалӣ бо намоишҳои худ бояд иштирок мекардем. аз сабабе ки ҳамин беморӣ шуд дар тамоми дунё ин чизҳо манъ шуд, яъне иштирок дар фестивалҳо нагузашт, яъне ҳамаш баъд ба мо мактуб фиристоданд ки боз монанда шуд. نمایشنامه بلبل خوجند سزاوار بهای بلند وزیر فرهنگ و اهل ضیا گردیده در نقشه است که آن در دیگر مناطق کشور نیز به نمایش گذاشته شود. گزارشی سومن حمیدوه، نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.